tim o e sema matangofia le taiao i ia ile li tai fo lana o na tau mo le avinoa wa yo no tu mai tu la e fo i lungo yo tolu ma le taiao se Sa'u V Faamalosi mai le fionga le tua tai fo sunga ya maftanga wa le te lo no na le o avea ya vi ele tua i me uma patalo fa fo so pele o isu Keriso ni taiao tato maftanga tunga fa fenga ma fatua mi se fo ile lo loa man avese so le kalesia e me se uso to fa fine fa na u fa tato mafuta ni taiao i se fo ye asisi mai ya fatalo fa tu so fo isu e me se fo tina matua ya litia fa malo soifua manuia e vi ia leli soifua so tato tina matua ya nei taimi ya se i tau fai fo la sina upu e fa pe ona fa Faamalosi ya tato nei taia me le fionga le tua ya e mo mai le tusi le mo le Samuelu lon ta Upu sfulma le ono ya e nei fai upu ya ono ma fitu i ma fai upu le sfulu lua ma le sfulu tolu ya o fai tawina fa pea o mai la to na ba ai lea o ia ia po o fai ane e moni lava o lo iluma o le li le afa wina ia na o fete lai mai le li ia Samuelu o te va ai lo tino po le maulunga o lo tino wa o te ia te ia wa le va ai le li e pe le va ai tangata
Wai wa ai tangata i tino ai wa ai le li i le loto. Oia ami atu ia te ia ona sawa i le oia. Oia foi wa ena mumu fa ipo e sulua nona la ulu o mana ia foi ona mata ma ua au le lava. Fetalai mai le li tula ia ina fa au ia te ia o ia lava le na. Ona tango leo Samuelu le fanglifo sua o fa au ia te ia i luma o no so. Ono Sofia leo ta vita le nganga o le li. Na fua mai ai le la vaso. Ono tula i leo Samuelu. Walu wama. Ya tono le. Na Silvia le wailunga la papa le fo le fa pertania. Ya tono fo na ilo just po fa pertania. In fairness sila yai. The English version is on the screen. Maybe if you have an English Bible, you can read the text from the 1 Samuel chapter 16, verse 6 and 7 and 12 and 13. Ya ole tusi na len faitawina mawai fo se manatu. Tono tusi masani usilifia umatato. The book we just read from 1 Samuel chapter 16. I think we all know about it and aware of that text. The story about how David was appointed as king of, or anointed as king of Israel to replace Saul. Ya ole tala masani ono le sta yo solo ile tua ufa pena ona besea ile tua ai sa ile se tupu mo Israel pe on tato ma malama tala fa na o tale to ina o yese ye tama ia fa pena ona sa ile ai se tangata a tonu o lau silifia i le tua le tulanga o tangata la iai. Ia ai sawa pena ona fai le tulanga na le o mai o whanau o yese. Ia ona lau tu le ama wawai ai. Ia pia tātou fai tau fai upu na e ono verse 6 we read fa mai wawai o ia e liapo fai ane. E moni lava o lo iluma o le li le a faaaogaina. Tonu manatu Samuelu o le tangata lea. E whamai le tua le ai. In verse 6, Samuel took one look at Eliab and thought, surely this is the Lord's anointed. But the Lord said to Samuel, don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. Man looks at outward appearance, but the Lord looks at the heart. E wawa ai tangata i le tino mai fafo, le au le lei le maurunga, au le atua e sila o ia i o tātou loto. Wa le atua e sila o ia i totonu. Ia i tātou whawhitu ana o ane le whanau a yese, ai le filfilia lava i latou fa mai le manatu nei tai au o le filfilinga o le tangata e faaaogaina i le tua o le tangata. The person that God will use is a God's choice. O le filfilinga le tua e le filfilia le tangata ia tavita na filifili le tua. Famai fesilia Samuelu ia yese. Po ia yese isi o lau whanau e leo iai. Famai yese. Toia le tamala e leo mamoi. O ia foi o lewi. Famai tala Samuelu ia yese. E le mawhai o na vangaia le lau ai. Ia le sau o ia ami a te ia. O na ami le ia tavita.
Samuel said, we will not sit down to eat until he arrives. Faipuna futas. Ia amia te o te ia a wata tau te lewa ngaia le la wai se ia sau o ia I nei. Faipus furulua, mai. Then the Lord said, rise and anoint him. He is the one. Tula ia ina whaau ia te ia a wā o ia le nā o filifilia. O filifilia le tua. Filifili le tua ia tāwita. Ile filifilia tagata. A filifili tātou le tua o le filifilinga tonu le nā malimoni. Telefoi taimi e whapeta ngata se o wala au le tua ia tia. Ko filifili ai lo mauti noa. Pe moni pe le ai. Ai e filifili fo ia istangata. To telefoi tangata e filifili is. Man will choose other people to say, palo le filifilinga le tātou te wawai ai. O le filifilinga le atua na whai. O le filifilinga fo na e filifili ai oi ma. Mai tātou manatu, the person God will use is God's choice. O le filifilinga ua whai e le atua. O le filifilinga na e moni. Faamaoni. Pambaile se manatu mua. God uses ordinary people. E faaaogaina le atua tagata lautele po tagata e pei ao tātou. E matagofia au lelei tagata famata e le tuatala tuspaia au lelei tagata le o Saulo. E maualuga. O se tagata tino lelei. Al fire lave, ele au lei to tonu ilona lotu. He was in vain, he was shallow and lack of integrity. Lefa mai ele o se tangata e whamaoni mausta I le atua. Pion tātou I lorta, ona whapela le ora la fo ina I le atua. Au, sa ili ai se tasi whai matupo o Israel. Ei foi ni stangata taimi tātou te wawa ai tūlanga I whafo. Mona tātou manatu whātau wa ai le eisi. Ai ro foi mai tā la Paulo I le mōmōr konito e rufuru walu tos furu. O mea whātau wa a le raulangi. O filia ia le tua. A tō ma mea le ai. Ina I whaaleo ngā ina mea o iai. Amen. Me fatau va le lang. Ni mita se ngata to tasi ona luma. A o fai mai ia te ia ona iai o tou. A o fua mai ia te ia ona iai o tou ia Keriso Isu. O le o vea ai mo tātou poto mai le tua. O le ami o tonu foi. Ma le paia, ma le whaoratanga. Ma ia whaapei o le tūsia, o le mita, ia mita o ia I le li. E whamaina le tua me whatau wa. E whai eila na filifilinga, ma lana filifilinga o tagata. O wa lo tuli le tua, awane I whamaualunga se loto o se tasi. Awane I mita se tasi. I sona poto po sona tamai, po ni mea o ia maua. Ai fa mai le tala tuspaia. E fa ngaina le tua wa le poto me uma mai le tua. O le tamai o ame uma o me mai le tua. God chooses the lowly things of this world and despise things and the things that are not to nullify the things that are, so that no one may boast before him. Ai awane mita se tasi Yona Luma. It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, the holiness, and the salvation. Therefore, it is written, let him who boast in the Lord. A whae mita, ia mita, ile li. Wa mea umalawa na mai ele tua ala ya Keriso.
O le tātou whaoratanga, o le poto, o le ame tonu, o le olanga pa ia, o mea uma, o mea mai a te ia, o mea lea, o le mita mita, I nā mita mita ia, o ia I le li. A wai le ise mea al tangata. E o fui le tātou whaoratanga. Na ato tō na whai e le tua le tātou whaoratanga. E le ise mea mita mita al tangata. Wana o Yesu lava, o tātou wali. O lo sila sila ma baba ai le tua I tangata tama o tina o uso ma tu whawhine e whao ngā I le vai taimi nei o tātou iai. Mō lana ngā guenga ma lona whina ngalo. Ma sani au tātou whalongo I lo kufole atu spaia e whapea wa tele le saito a waititi le au whai ngā guenga. The harvest is plenty, but the workers are few. Masani o rapea, su ine ngā ruenga, si wawa ine ngā ruenga, wale ine ngā ruenga. Ala ngā ruenga le tua. Ele onge ngā ruenga. Tele ngā ruenga ua to I titi lau whai ngā ruenga. So lo mana o mia le tua nisi, e whao ngā. Whamaile le manatu, e whao ngā le tua, tangata lau tele po tangata e pei lava o tātou. God can use ordinary people like us. Aulo fina ngalo le tua e fia maua nisi molo na malo. God is looking at your heart. The question is your heart changed towards God? If could be that God is calling you, are you responding to His call? Are you responding like the prophet Isaiah? Pe ona whai atu ia Isaiah fa mai au ina atua, fa mai le leo, oi fo I el watu mo matou, fa mai tala Isaiah, o au nei, au ina atua. Po e tali atu I le tua I lana kōli ate oi. Po e tali atu I le tua e au ina atu oi. Are you responding to God to send you? Here am I. Send me. Whaunga oi. Le talavou ma leo so songa al malos. Whaunga mo le tua. Whamele upu Apollo ia Efeso. Make the most of the opportunities because the days are evil. You whaunga aso leo langa. Wa oso nei o leanga. O tātou ia yaso whai tā. O tātou ia yaso o le whaingo fie. Especially the generation we are in now. The generation of the new technologies and all that. It's not easy. Sometimes you don't know what's doing behind your backs, the parents, and what the kids are doing with the mobile phones and so on. And o te whaingo fie. Wana o le tua e maua ele fiso soani mo I tātou. Tangata swafa ia D.L. Moody po Dwight Moody o se tangata sa whātau se vai I Amerika. He's a shoe salesman. Ona alu lea wa iaile whawhine sa te ina o ia ma ave le o ngā sa. Ona amatai leo na iloa e Moody le tuspaia. Mai una talia e Moody le whaotanga. Au lea whao ngā leo langa Moody. Mo le tua. O mai whamtalanga. Sai ova atu I le salau miliona tangata na whaolaina. Na Moody mau iei Moody. Le Europa, Petania, Amerika. More than 100 million people. The D.L. Moody witnessed to them throughout Europe and USA.
Ole tulanga na sa ele la tangata fa mai na faile tala fa pea. The world is yet to see what God can do through a man fully committed to Him. I fa mai tala mori. When I heard it, I said to the Lord, I want to be that man. O te mana o e vea o pe tangata na. On fa mai leo isi fa talanga e mori mulmuliane. There are many of us that are willing to do great things for the Lord, but few of us are willing to do little things. E tō tele tangata e mana o e whai me te tele. E tō lai titi tangata e mana o e whai me laiti. Ai e tato matua, o me te tele, e a mata mai me laiti. E le whapela tua o soirunga, e a mata atu lalo. O le winga na al whamtalanga e mori, an whamaile o li sentala. He who kneels the most stands the best. O muri o tangata talo, a whema o tangata e tō o tuli, i taimi uma i te talo ai, a tūla e tū sao. O mai lisia na upu, the Bible was not given for our information, but for our transformation. Ele e mai atu spa ia e nā o le tātou i loa fo lele me whaitau. Ai mo le suinga o le olanga o le tangata. For transformation. Wai lisa hata na le whaitau atu spa ia. Ia le whaitau a uma, pi whaitau rui. Ai le o langona. Le fe au la e whai mai, la e mai atu spa ia. For my listen upu, I looked upon the world as a wrecked vessel. God has given me a lifeboat and said, Moody, save all you can. For my pe va ai le langi pe se va avole le o malepe. On for my le tua. A vatu ya te oil lifeboat po le va faola. Faola o mani se mfaio na e faia. Amen. Save all you can. God doesn't ask for golden vessels. God does not ask for silver ones, but He must have clean ones. Ele pesili mai pe mana mia ele tuole mea aulo, po le mea alio, al mea mama. Lono inga o tātou loto. O le loto mama. Le tiona fa mai tuspa ia fa mai Yesu. Amu ia e loto mama. Wala tu te ilo atu le tua. Blessed are the pure in heart, for they can see God. O le mea nā pe o fa mai le tātou tusi le tātou whaitau iai. E fo ele sila le tua i tino i fafu. E sila le tua i lo loto ma lo loto. O wa le loto e tupu mai le amio pe le famai le fionga le tua. Amen. Tangata tau ta ua tu spa ia o Billy Graham famai o le farm boy. He is a farm boy. But he was saved by a traveling evangelist. Na faolaina Billy Graham i tangata foi e fewai i tālai. Tala le ai o le tama o le tama e nofu le fatoanga. To tangata fatau va ai faunga aina e le tua e whapena ona mau ai a nganga mo lona malo. Nisi manatu whapea, God uses spiritually focused people. E whaunga e le tua tangata e whapena ona iele lato a nganga whale lato o langa whale nganga lato te waba ai i le tua ilo lato ola whale nganga pe ona whai mai le tala kolose a woto te manatu i mea lalangi ai tō manatu lunga i mea i lunga lo iai Keriso.
Pe whapena se manatu tangata ni o ta vita. For my sitala ta vita. David has set his heart to follow God. Wa umona yele manatu ta vita e muri le tua we love her. Ina anga sala ta vita ma pa ui ni so taimi. Asa to tu lunga mata ma fai pea. Ma fa mau lalo ile tua e fa mangalo pe on tato mau el salamu lu sutasi. Ma mai ta vita ye fa fo sia mai ya chau. Le oli o la fa o tanga ye fa se roto ma mai ya chau. Ma ye fa fo wina se roto mau i to tonu ya chau. Hallelujah. Wang sala i lumo le tua. Asa ta mo fai peta vita e fa fia i le tua. Wa ea wa sa na naulo na loto i le tua. Amen. Pian fa mai le fionga le tua. Ta vita na ta ua i le afo i le salamo e onus futolu. Mai salamo lu futolu ta vita e onus futolu lo tu wai. Lo tua lava oe o tela sa ili ya te oe. Wa fia inu lo nganga ya te oe. O mutua na watu ya te oe. Ile nu na mati e lailo ai e le aise vai. O upo al tangata o na ile tua. Ona fa mai lea. Wa lo lofa e sili le ola. O te vivi atu lava ya te oe o la ngutu. O lea o te wha manua tuba ya te oe. Au ola o te si o lima i lo suafa. Hallelujah. O le tangata e naulo na loto i le tua. E tamo fai pefa fia le tua e wi lava i na pa'u. Ai toi tu pe le upo Samoa. O le pa'u o le papauli. E toi tu ma toi tupu. Ai fai maila na tala i Samuelu fitu fai upo e fa. E tasi le mea o te ole atua ia Iova. O le mea lava lea o te sa ili atua ia o nofo i fale o Iova. Ia so umo o le ola. Ma o i loa atu le matango fia o Iova. One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek him in his temple. E taimi o whaandu ua tā vita wa sola, tuli le tupo saulo e fasioti. Nofo i le vao, nofo yana, ai sa mafo fau i le malu, e fia nofo ai. E tā pua ia i lo nā tua. Awa le tangata, o lo o tamba fai. Ina ia whafi fia le tua le tiona pa mai. He's a man after God's own heart. O le tangata e muli lo na loto. I le fina ngalo le tua. Amen. Ai ata ua. Me tala Apollo ya Filipi tolus fa. Le usoi o te le manatu o maua. A le me tasi o te whaia o te whangalo ngalo i mea o tuanai. Ai o te momoe puno wa i mea o manai. O te tau sisi atu o le whai longa. Ia maua e taui. Na vala wina ia o mailunga. Ia Keriso Yesu. One thing I do, forgetting the things which are behind and reaching forward to these things which are ahead. I press towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Vala wina ai. Mai polo, e tasi ale mea. O te whangalo ngalo i mea utuana. O te tamoe. Puno wai mole lumanai. One thing. Everybody has one thing in his or her life. Tasi le mea. Tasi le mea. O le mea lava lea. O te nau iai. So se tofu ata atou ma le mea tasi e whasitsili. Iai te atou. Ale mea tasi. Pian whamai paulo. One thing should be Christ. Wanao Yesu le me tasi tātou te whaamua. Lona tolu o manatu, whapea, God uses people who are willing
to act in faith. E faaaogaina e le atua tagata e naulau, e iai loto naulau, e faise mea ma faia i le faatuatua. We are willing to act in faith. That is David. Pevo to ua ia tavita i le tūlanga na umona whaau tavita whai matupu. Na au leto e leo mamoe. E lewa pēna sau loa nofo le throne. When they already anointed David as king, and then David went back to tend for the sheep. Na alu toi vai mamoe. Na whasauni mai ai le tua ina e sau e avea o ia matupu o lona nuu. E le taibi la leo mamoe sa whengai ta vita ma mea whaingata. Sa whengai ma le fili sa mai ma i le luko le plon tato ma malama sau le luko ia o sofai mamoe ma whapenao na whasi e ta vita. Wa o ia sa aia le lafu mamoe alon ta mapio na e salamo e lufu tolu. E ui lava inu sa vali le vanu le ataloti. Te le fe lava i se mea leanga. Wa o e ta te whatasi maa. Fasauna i le vaainga mamoe. He laid down his life for his sheep. And what about Jesus? He laid down his life for us. O tu i lalo ma pe on tatou whamanatu ina nei e soifua Yesu na whapena o na au mailo na soifua mo tatou. He gave his life for us. And he laid down his life for us. Whapena le mea na whaie e le neita ngata o tāmita. One thing we know, David has faith in God. David is a willing heart. David was prepared to act in order to please his God. He had a clear focus of what his priorities should be in life. O le ale me ave era na whamumua. Whamumua lo na tua I me uma. O filifili, are we ready for God to use us for his work, for his kingdom, to extend his kingdom, to witness to other people? O le tali na ia te oe na fo ia te. Are you ready to say to God, here I am, use me. Use the gift and the talent you have given me to serve you, Lord, all the days of our lives. Manaya taleni, manaya le team, manaya musika, ia ai sili ai ona manaya le fionga le tua, tātou te avatu, ma tau atu isi, manu o maua le avanoa. Le tama o Jim Elliot, o le missionary Amerika na maliu I Amerika I saute, lusulu iwa o tausanga e whanga I lintia moti ai, o no le tala lei. E whamaila na upu, I seek not a long life, but a full life. Ele o te le sa ilia se ola ia umi, au le ola ia tumu, whaunga ina e le tua. E tono e se tasi o tātou la loifo le nei fale, mwhai na whaunga e le tua, molo na whina ngalo. Ina ua whapena o na sila mai le tua I lo whina ngalo, mau tātou loto. O lo whapena o na whasauni, mo le whina ngalo le tua, ma le lana wala au, e peo na wala au ina, lana au no tāwita. Why not we commit and surrender our lives to God and say to him, Lord, here I am available, use me. You can be like David, an ordinary man used by God to do great things for him. Like David, you can, with God's help, overcome every hurdle and begin to run well the race of life. Lo tātou tau whetuli, a ngai le unga, wa lata mai lo tātou o leo Yesu. Wa uti le taimi, tātou te ngā lulue ai, tātou Faamalosi.
Tātou Faamalosi mo le li. Pia le whamai Paulo ia Filipi e mawhaia me uma I le Faamalosi mai o Keriso. We can do all things through Christ who strengthens us and give us power and give us strength to persevere and endure the struggles and everything we're facing in the cause of Christ. Faamalosi tātou I loa walata loa toi whio mai. Tātou te le mai loa pe tātou toi whi loa. Pe le ai. A se upu Faamalosi mo tātou. Pa peona tātou on sa. Pa mai ia Paulo ia Efeso i o tō Faamalosi le li ima le malosi o lana mana. Tātou on sa im tātou Faamalosi. Walata mai lo tātou li o Yesu. Wai e mwhaina mauale avanoa. Tātou te moli mau tuai. Inisi o lo whapenao na lātou le iloan whautanga le li. Ia I tātou on sa. Whamalon ngānu lue. Whamalon Faamalosi. I sunga I whawhengainga mal whaitua e mese o le auso, le kalesia. Malum whanau le whaungaina o le soifua. Ma le ola I tā leni wa mai e le tua. Peo na wala wina al me tātou te mani tua. Peo na whaimai tātou tusi nei aso. E le sila le tua I me fafo. Yo tātou tino I fafo. E sila o ia yo tātou loto. E whaasauni ai tātou mō lana ngā luenga. Malona whina ngalo. Ia whamanuia le tua tātou kalisia. So ni mai le nganga o le tua ma whalau tele. Ia lana whionga mo I tātou. Pia tātou whaongongo iai tātou.